joka-joka bi tepat salah je tak tepat topur innalillah. Maka purna pakan na pengala taala. Zaman dimulakan oleh Allah. Makanya di setiap orang beriman ini tuh mata peirti lau aga husnul khatimah. Setiap langkah-langkah kita nanti, ya, ketika kita berjalan di muka bumi ini, engkau kita capuri dece. Pak bagai itu di rupa tawe. Alhaqut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini rupa tawe suka betul lo latta. Pak dare eloni mak dare, pak galung eloni mak galung, pak kantor eloni mak kantor, dosen eloni di kampusnya, guru eloni sekolah. Ya. Siaga ni ko tomu ya telu ni ukala ko ya apano to ko sapo. Siaga ni pange pamo na saya suke na saya ukala ko suke ni ya. Ya. Siaga ni bolamu na saya dua bolaku na saya di wanda pia itu bolaku. Si kome tu iya ro angka ki ro berlomba-lomba. Hatta zurtumul makabir, tapang kemani malaikat sari kiawan lalan kubur. Sekebetu jokata kulebo na tadewe, tapan isari ki. Iya. Makanya dia nawadik ke istilah nama siapa. Apalagi makuk ke salihat keadaannya, biasa kah makan dia, ya ro malaikat mau makuk dewe. Dia nasa dinapare biasa. Artinya pakai takum mereka ya romake make makuk kita wite kapalala ngamating sabana sa diro maleka mo masembarang ni nuling kalau nala pura capai tapi lalo tapangka koro to tuda magitar kita na sa ya bawa na yung wala sabana rita mapakor kenapa begitu mudahnya sekarang. Hari ini yang namanya kematian Pak. Dia panda bulu dulu. Saya masih ingat itu waktu-waktu saya masih SD itu. Parengaraku ya ro sabana itu rata-rata mati. Ya ro kuma cucu di riolo. No? Ya ro dia ro prasakir. Makanya tuh biasa tuh di kampung. Angka tuh kebiasaan tak. Ya kutang ketangga benih wina angka sarra gora. Tapal lari mana ki makana alam coy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala aidan aina ma takunu yudarikumul maut.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu bab kullun nas dakhiluha, sadaqallahu azim. Sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bapak melebih kemana, melebih ke kilebiri nania kita derang lebih rendah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya semua yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Agi iyanna pole akifungala ta'ala engkatumatu nasewa wattu nato pada engkamanan rewe risisi arajan Allah ta'ala. Agi iya engkai pole rifungala ta'ala engkatumatu nasewa wattu engka siddi malaika nautus fungala ta'ala ria senge malaika Israel yang biasa juga kita kenal malaikat maut. Engka iro na jemput tacik dicidiki na pangulu kiri fungala ta'ala bertanggungjawabkan aga iyanna engkewe ipunewi irilanda ye lino ye engke musti mati pada disalai. Alena tomatoki almarhum Bapak Andi Adnan Adam Burhanuddin engkaniro dijempuri malaikat maut menre ni iya ro nomorokna menre ni kartunna. Maka sebagai manusia tidak ada daya dari kita untuk menolak hal itu. Magai narampe den refungala ta'ala iya aya engke urampeng kimat diolewe. Makanya fungala ta'ala likulli ummatin ajal, kata Allah. Nah tungke iya ro umma ewe angkamanan ni ajalan nah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko boleh ni ajalan na iya rotasi di tawat di toni to mundur, tawat di toni maju. Ajal pura nafak genna fungala ta'ala ritasi di tau. Ya. Selama engkamu fa iya rodalit tari lebur na iya tanewi dalik andreta, dalik jokata, dalik enuta. Musti engkamu fakina palola fungala ta'ala kilebo na tanewi. Neke narikofura na paganda mana ni rodaleta, maka inilah yang disebut dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi rodaleta to mapaki engka dale jokata, engka dale andrita, engka dale enuta, paganda-ganda mana iro. Namu fakada maga jago na tawel lari, maka dawai watunna biasa ye. Ada kegiatan di bone angka to perliwat taruna lari, tapi angka to matu na sewa waktu. Jangankan 10 kilo, namun iya rosimetre dito na yule maka ajita. Ada orang angka nasa balibolaku fatiko teman recoto 15 katupa gamangko coto elasifang manri. Tapi angka tomato na sewa waktu jangan ka 15, 10, 5, namun si polo katupa de tono le palaboy. Kita kuat minum angka mato na sewa waktu namun ya rositati. Dena le palabo. Magai pura na paganna pungala tala daleta kilino. Ya. Alena tomatokki. Pura na paganna ni pungala tala sinin na dalena kilino. Ya. Makanya yang namanya kematian itu
Iya tu amatengi anu matantu nasapa ilalenna. Sapa lalenna. Jadi ero matengi nasapa toto nasapa lalenna. Ya. Jadi dia wediki beberapa minggu yang lalu saya takziah di Bungkungan sana, Kecamatan Cina. Yero almarhum lomi mate kalala lolo masir kuburu. Lolo masir kuburu. Diolo bolana. Mate kami. Dia pa nalatu tapaka o motor lepoi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ye kuloi fakan re akalat ta makrah magame masina yokka. Matan na baja pi atau matu ku dena ga kendaraan matika. Ya. Tapi ku ya makita ku ya sange toto tomataki. Naburo de na teka jo kama sera kuburo. Na rapi metode wattuna kemungkinan kami ku di dalam bola na nonton. Sementara leu-leu tapa angka cicak buah. Nagappa ulunna innalillah. Ya, lalu balo. Mungkin joka-joka di tempat salah je tak tempat pun innalillah. Maka furnafakan na Allah Ta'ala zaman dimulakan oleh Allah. Makanya di setiap orang beriman ini tuh mata peirti lau ada husnul khatimah. Setiap langkah-langkah kita nanti ya, ketika kita berjalan di muka bumi ini engka na capuri dece. Pak bagai itu di rupa tawe. Alhaqut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini rupa tawe suka betul lo latta. Pak dare eloni mak dare. Pak galung eloni mak galung. Pak kantor eloni mak kantor. Dosen eloni di kampusnya. Guru eloni sekolah. Ya. Siaga ni ko tomu ya telu ni ukala ko ya apano to ko sapo. Siaga ni pangempamo na saya sukwe na saya ukala ko sukwe ni ya. Ya. Siaga ni bolamu na saya dua bolaku. Na saya di wanda pia itu bolaku. Si kome tu iya ro angka ki ro berlomba-lomba hatta zurtumul makabir tapang kemani malaikat sari kiawan lalan kubur. Si kome tu jokata kulebo na tanewe tapan isari ki. Iya. Makanya dia nawadik ke istilah nama siapa. Apalagi makuk ke saya lihat keadaannya biasa ka makan dia ya malaikat mau makuk dewe dia nasa dinapare biasa. Artinya pak kita ku mireke ya make makuk kita uite kapalala ngamating sabana sa dia malaikat mau masam barang ni nuling kalau nala kurang capai tapi lalo tapangka kuro to tuda magitar-gitar na sa bawa na yung walay. Sabane rita mapakro, kenapa? Begitu mudahnya sekarang. Hari ini yang namanya kematian Pak. Dia panda bulu dulu. Saya masih ingat itu waktu-waktu saya masih SD itu. Parengaraku ya yero sabana itu rata-rata mati. Yero kuma cucu di riolo. No? Ya rusak dia ro prasakir ro. Makanya tuh biasa ku di kampung angka tuh kebiasaan tak ya ku tengah benih wina angka sara gora tapal lari mana ki makana ala macuy taruh maloloy aro magai ya rusak di prasata coba hari ini cede magi si lepo mamu teropai anak muda. Aga kurang nasa kecelakaan bus, maga na sekolah ke silonjok ke rekreasi. Coba, begitu mudahnya kematian hari ini. Makanya dia nawadik puan macam apa na tuh. Yan na to na kada pungala taala.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafs, kata Allah. Sininna atakku matappo taqullah wada itu kurifu Allah ta'ala wal tanzur nafs wada parissa digari alimu ma qattamas liqad aga mufassadiangi alimu magolok ko iya angkanaga. Jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sudah ada kepersiapan kita menghadap kepada Allah. Ketika nanti malaikat menjemput kita, sudah siapkah? Siap niga pertanggungjawabkan iya mana nayar nawarik Allah taala. Siap niga pertanggungjawabkan bungi matatta, docilita, jarita, ajeta. Dipertanggungjawabkan mana ya? Depa na sukura perang ya depa. Masih di dalam tubuh kita ini dipertanggungjawabkan mana? Ya. Sudah siapkah kita? Minimal yekuna taneki malaika ematiri kuburu yulle maga tappu ya pape balinna yulle maga jawa ya piro papa kutanana makada man rob bukani ga wamu yulle mo kira-kira terus tas pagampan nana wapala mate ni ro tanena gare tano wapla iya kulino aja nawe kulino biasanna iya to di kuna battu ki seleng kuni menyelino na battu ki seleng terkada iya ro namo sange de tule tepu toh biasa tuh ku makan reavi de sila ono itani makrabag na denu le gak denu lepau kuna battu ki seleng apalagi ku celeru na ku buru boleh malaikat mukar nakir dena nangka to masela kulino pada seleta irwatwe ya kucanya fama seno ko ngala tala tutuki na deyu letap puyer pakutana denu le yeah. Makanya tuh Utsman bin Affan salah satu sahabat Rasulullah menantu Rasulullah akan apa wahai sahabat ya kuna raka ya dia tahu ku mana kan saya mega boki utama ki koru mega boki ya. Yang saya paling takutkan itu adalah kubur manangkang sila leta mi dapat tato macivi to dega kipas dega sprimbe dega lampu pakai tahu-tahu ya. Coba Utsman bin Affan Pak, takut sama kubur. Padahal di antara sahabat Utsman bin Affan dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Dijamin oleh Allah Pak, penghuni surga. Tapi metomo Pak. Nah ini, wah, agak kira-kira lo ya Tuhan. Makanya di Allah Ta'ala pariksa ni realita. Wal tanzur nafs, pariksa diri kalian. Apa yang kau persiapkan menghadap Allah. Pariksa leta aja nanti pariksa to bali bola ata. Aja nanti pariksa to lain ini data pariksa ni ulo leta. Termasuk ya rokok topura. Camme agak to moto kele de na mariga ga betu joko kilo no caminge ya la KTP pasita tapai woi 50 ni asirah aro 50 ni asirah di tengah-tengah tapa tak bebe mega na tak kurang aro yaku ya se na meman na beture mega kekurangan kulan no takali taja meman na makra dewa ay makra dewa apa itu taparis ni olo matata yeroriolo ku mo faro ya sanara kuar kope biasa mo pa di tangan kana po ya ano tara te kuati ini
Biasa mo pa diri tapi coba kare maku ko. Ti mapak ni, ni gatumbo ay. Ya kukuran ni ay sedi kan. Pareng kalingata. Biasa mo pa yang kali kumabici-bici koro biasa mo pa kimatte kana po. Iga situ mo bicara. Tapi maku ke. Ano nasa dua nih. Isita dulu ya kunjok ke kipasato tuda kuiri lalenge na to mala ralle seworalle to malli kuiri lalenge to tuda purana iya ro di bersihkan iya ro yale oli na yale bulu na ro we kalima mi gatta kapai gatta capu sih maku kwe we Yakatan ni ralle de mabaci ni na titanga bawa makna yok ko politika ya de na rasa ki to makna mangelu mana ni si aro melada na ro kurar bapak tomataki uranewe ye kuriolo angka mo pati tanu ki kusubui na betta ki pasakti ye maku kewe nek tanu kusubu ai tak ngaso pun aca do cek cina mapa ke namu yero kurana anu conga ma te bemeng kuran ni ro arno jaga ni kuran mega dar waktu ta SD 10 ki 5 sileting 10 ni pamate aja memang nak kada deva aga makan balik aga pina deva na lemo man itu maka dana pun Allah Ta'ala ya roleting SD anu ala ni ini kalau na tenyidi nah ini nampak capur agar ya badan maka pun Allah Ta'ala parissa gare ya parissa ya zaman belakang oleh Allah ya kufuran ni parissa ya romega na kekurangan termasuk kemetak dulu ibite iya roma putih maku kue tak balik ibite malotongi ya kotura ki lota lupa tak maku kena dia tu makatan ni kulirie deh boleh makan deh inilah semua adalah peringatan Allah maka dah aja nombok ti mapak tu jadi timur tutu itu bakar tasak lino tu sekali-kali joko negara ngurusi kertasaan nama siji joko ko manta je pengurus kuro mengurusu agama na pung Allah Ta'ala magai megalada nete kuramu ini kan semua peringatan untuk kita zaman belakang kalau ya makanya sebenarnya itu negara tak maka kasih di hadis itu Nabi tak maka da amaru ummati baina sittin ila sabai kata Nabi umurun ya umatku ye megaiwe antara 60 70 di atas 70 kata Nabi angka tu tapi makurang siaga burukna almarhum 50 oh baru termasuk masih muda baru intinya baru aro 50 60 70 kalau ke maki terwadisa maka deh wadi mau pakai tambah tapi kan akhirnya ada nabi maka ada nabi tak dia nak ada dia kayak warna 60 tapi hero kan 60 ke atas 67 60 70 tapi bukan berarti di bawahnya tidak ada makanya perlu toki hati-hati makanya tuh PNS itu masa pensiunnya kan itu 58 tahun waduh kalau dia struktural kalau dia fungsional 60 pesannya kamar seakan-akan makanya negara tak ku pensiun nih pensiun no tuh aja nih si bulada mursu ya tuh kertas-kertasamu besok magai joko no mursu agama pengalata lama makawe no mati jadi sebenarnya itu pensiun itu sebenarnya adalah pesan moral kepada kita Pak tapi angka lalu atau pensiun nih pada madidi cerita pada magengke
Nah, cowok anakmu deh.